Upper RC channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai ule Israel hmelma lian ber ka hlum anita a Israel le Palestinian te kara Remna hnai October ni saria Israel beina a hotu le ralrel tu ber yatha sinwar chu Gaza chimlam rafa khopui abi ruk na muna October ni som paruk khan Israel sipai IDF ten drone in an kap lumta ani kha sinwar athi thu hi Hamas tan tu te chuan an phana saloka ma se phat rual lovin IDF ten video footage anti chuata ka chuan adik zia alonem heta ani sinwar hi sangkha zakwa somruk pahni October ni somni pakwa apianga athi hian kum somruk palimi ani sangni som pasari atang Gaza stipa Palestinian sarkar hotu ani a kumin July ni somthum pakhata Israelin Hamas hotu pa Ismail Haniye Irana anka alumatrang khan Hamas party chairman po avwan telbok ani sinwar hian fapathum aneya afa te hian athi thu annem het bok ani ama in dollar sing khat sangli man hu vel chu asanin concrete building pakhata mei tha atrang abiru a chuchu IDF ten an rechuaka drone in an kapta ani IDF ten mei tha a rafa an lu chil khan UN le international community te chuan an dem hle ani kha tuna chuan Israel an dikzia alo leng le ta ani Israel chungchanga hian UN hi an dem om thei khopa tuna angat phei chuan UN secretary Katres phei chu Israelin an rama lu an khaptlat ani Lebanon chimlama UN sipai hliam tor chungchanga khan UN le Israel an inmuthiam launa samaya UN lam chuan Israelin remna vongtu kan sipai an kapa pali in hliam an tuar ti in an puang ani kha hemi chungchanga UN resolution 1701 to chanin French President Emmanuel Macron le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu an in chang de piap ani kha ma se UN resolution 1701 in enge asoi Lebanon chimlama UN sipai le Lebanon sipai chau an omang ti ani a ma se Hezbollah mi fir fiak nuai khat don lai an om tho si a UN sipai ten engma antibok si lawa chung Hezbollah te chu Israel rama rocket an kap lut reng boxi a chu IDF ten an beita ani an be ma po in UN peacekeeper force te chu lo in tiar filim turin an hril masate te na a an zom du lo wang ani sinwar thi wangin remna siam a ol sam phang ti in Donald Trump chuan asoya Biden po in sinwar chu dodal tu chak tak ani a chu dodal tu chu a om to lawa kong atluang deuh ma na le ma se tho tur tam tak kan la nei ani athia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan misual po inzom khom ho hi ti chiat theina chan sang tak kan nei ta a ma se indau ala zawlo ative bokani French President Emmanuel Macron po in sinwar chu October ni saria Israel beina a hotu ber ani a an mi tha te le hren te tan dikna alo thleng ta a an mi hren te chua thuai ro se alo ti ve boka ma se Hamas party chuan thu chua siamin an ho tu pa chu martarin thi ma se an kalpa nga ya an kaltur thu le an tumram an thlen ma chu cholsan an tum lau thu an soi ve thung ani Hamas hi Iran vul mi fir fiak tharum tho ho an ni a Iran in Israel noi chimi antum chu ataka thok chuak tu te anni chu wangin hetia Hamas how tu pa ber athi hian Iran athin rim hle maya phubalak atum thu po hriat ani ma se ril ruwa zo na lo omta chu Iran hian Israel hi anoi chimi thei mewang mo tunge sipai nei khazok lo indo te reng po ni se tunge ding chuakin chakzo kang ti hi ani ithlir chun zom zelang o comment section lama ingai dan te lo soi vela heng zo na te chan na hrechiang tur chuan thon thu thlir angaya thon thu a tunge lo ro pui zok thrina tunge lo chak zok thrin le tuna te enge an din mun chia Israel chu pathian nam thlan
an lal ro pui Davida hun lai chuan ngam lo ram le nam reng reng nei lo an dawa piang ne thei zel naman lo ni thrina o thudanga deuh han pakai lok ila nakina chuan Davida fapa lal Mesia alo kalanga kumsang lal ram aron din le huna meu chuan Davida lal thut pha a thu anga Iran chu soi lo khovel ram zong zong a hne vek do na ri khovel lal le thu nei tu te zong zong amma an thing thri anga thir lal tiang nen dikna in ro rel do na ni keini athi sena atlan sa ten ami Israel te ro kan rel pui do na chuti chuan aramin kinni anei lawanga remna le limna in to pintai anei to don lo ani chung hun ka thlir hian limin ka khat fau thin ani o ahun ala thleng ri si lawa tuna chuan in do le in hir ngau na thu kan la soi ri don ani a Israel te ang pokin Iran po in thon thuro pui anei ve a anei ro pui zoma ang Iran chu Bible Persia kha ani kan ti to kha lal daria te lal kurate lal arsu era te huna chuan India trang Ethiopia thleng rambung za somni pasari lai op tu kha an ni a lal Quran BC zanga somthum pakwa vela lal thu thleng achan khan juda ho chu temple sathale turin thu ape a chuti chuan Davida thla ami Jerubabel le puithiam Joshua hovin mi sanga vel an ho ani kha chumi nu a Persia lal Artaxerxes thu pek bokin Nehemia le ahoten Jerusalem kul bang an siam thale boka Nehemia hawa Jerusalem kul bang an siam hi ni somnga pahni chau an reina a anghetin aro puite asin tin Persia lal aharsu era le Persia lal nu estherite huna khonbol hamanan Juda hau suat atum chu chan chua an ni boka Bible huna Juda hau le Persia Iran hian in kung kai na lian tak an lo nei to thin ani kha thangthar huna po Iran chu nam sual an ni ngai lawa ma se Muslim mi fir fiak ten sangka zakwa somsari pakwa a an lal an pai thak no chuan Israel le khovel ramtan ram chim om berzi ngami an lo ni ta ani Iran ram hroi tu te hian Israel hi chu an hongang ani ang Iran rama ru atlem chuan Israelin kan ram chunga chum an ru a chu wanga ni ru atlem ni an tia lui tui akam po in Israel an pu a mi pui an lung oi lo a piangin Israel mong hola an pu boka thil thalo an tona piang Israel an pu ti ila sual om lave chu ba ka Israel ti boy turin Hamas le Hezbollah an vula hothi an tran pui boka Syria rama Israel be na tur mun tam tak an siama ma se Israelin abom dar vek zel ani kha karkalta mai khan Hezbollah how to pa ber Israelin an bom hlum awangin missile rocket zani don lain Israel an kapta kha ani a Israelin air defense ani that e mawangin boruaka an kap thade uvek ani kha Israel po in Mosia dan ang ngeyin mit aya mit ha aya ha tia an thung rut ngei tur thu an puang dum dum ani kha heta hian khovelin anga event chu lo in do ta se tunge ni ang ti ani awangin Iran le Israel chakna kan han khai khin chin don ani global firepower chuan Iran ada sang zo khovel ramral thum chakna te thin tu global firepower index chuan Iran chu Israel ain ada sang zo ka GFP index chuan America chu chakbera ada a anwaya Russia China India le UK in anzuya anni chuan Iran chu sompalina anda Israel chu sompasari na anda thungani global firepower chu Burma Ramazofa te chuan an ngai sang lo leya achan chu mizopa silai keng mi pui sipai po ne hlei thei lo kol sipai chu asom thum pangana anda wangani engpo chu ni se GFP chuan a number le ram leilung ho sakna an chu tel thin wangani in opna Israel chu democracy in an in opa Iran ero dictatorship in an in op thungani
Israel democracy hi party malading thei sarkar an nei thin lo awangin chaklo angin langma se an ram ven him thuwa chuan koikom thin rit ang hlau an ni thina an lungrual thei em ani dictator ho hi in dauna lama chuan an chakdu phiana in hnial buai ngai lovin thu an pemai thina asam khai lingjok ani ram hruai tu Iran rama thu nei ber chu an sa kho hruai tu ayatollah khamenei ani a president chu Masoud Pezeshkian ani a Israel PM chu Benjamin Netanyahu ani president chu Isaac Herzog ani a an ram hruai tu te khai khin hian Israel hian a thlau hle ani Netanyahu hi thu soi thiam parau thap le ram mangai tu ani a an president po chuti thau ani mihring omzat Irana mihring maktaduai somriat pasari an oma Israel chuan mihring maktaduai kuat chau aneya international community tamtak hian West Benga Palestine hau an chiar lo wang ani maktaduai som chuang an ni mela Iranin na thok thei maktaduai somli pokwa zet anei lain Israel chuan na thok thei maktaduai di vel chau anei thung ani Iran hian sipai tang thei maktaduai somli pakhat lai anei lain Israel chuan maktaduai thum tha chau anei thung ani sipai lama Iranin sipai nuai thum singa aneya Israelin nuai khat sing sari anei thunga reserve ero Iranin nuai thum singa anneya Israelin nuai li sing roksanga annei ve thungani Israel hi khovela reserve kauran lama arang ber an ni a darkar thum chungin reserve sipai nuai chuang an kaungal thei ani adota Finland anni budget Iran defense budget chu US dollar billion 9.9 ani a Israel defense budget ero US dollar billion 24 dai ani Israel hi sumde chua ngai tu achuan khovela defense budget nei sang ber an ni a achan chu then oma le ram chunga hmelma le firfiak ten an hual reng wangani leiba nei lama po Israel an sang daya USD billion za somthum pangalai an nei lain Iran chuan billion riat chau an nei thungani foreign benga Israelin dollar billion zanhi sompani anda a Iran ero chuan billion za somni pasari chau an nei thungani bawruak in elna in do thlona an nei zongjong chu Iran zanga somnga pakhat Israel zaruk sompani ani athat le achangkan lama po Iran ain Israel an chungnung hlea Iran chuan Russia siam Mi-29 te Su-17 Su-13 tele Soviet Union hun laya mi chei that an man lain Israel ero chuan khovela fighter changkang berber F-16 F-15 F-22 F-23 F-35 an hung thua mai ani chuba ka pilot thiam na le thua ka po an in thlau hle tura ngai ani Israel hian air defense an nei tha leya Iron Dome le David Sling an nei lain Iran chuan chutiang an nei velawa chu wangin bawroka na chuan Israel an chungnung lar mai ani Indo teng lam ve thung Indo teng hi Iranin sangkhazakwa somkwa paruk an neya Israelin sangkhazathum somsari an nei thungani Ukraine Russia war ma kha chuan teng hi an da thu pui thin ema ma se Ukraine in dauna a teng tangkai na chu anep ta hle a Russia teng thapui pui chu Ukraine drone in an du huna an bom chemi mai ani kha heng army vehicles te self propelled artillery throw artillery mobile rocket projector te po anin thlaulem lo hle ani Indawlong hi Iranin zale pakhat aneya Israelin somruk pasari anei thungani Iranin tui hnuai long som pakua aneya Israelin panga aneyani thlona phur long pui an nei lo ve a tui al thei lama chuan Israelin an nei lova
Iran ero chuan ni khata baral makta duai thum lai an siak chuak thei ani reserve po thahnem tak an neya natural gas po an la nei chen tun mai ani chu ba ka lungmei hol po Israelin an nei lo lain an nei tre ubok he wang hian ani GFP in Israel ai ada chung nun zok ni ramzau zong Iran ramzau zong square kilometer chu nuai som paruk singli sang hriat za le som kwa panga ani a Israel ramzau zong chu square kilometer sing ni sang khat zakwa som thum le pasari an hausakna Israel ram hausakna chu USD billion zanga som thum ani a mimal sum de chua chu singa sang thum zathum somsari pani USD ani a Iran ram hausakna chu USD billion zathum somthum pariat ani a mimal sum de chua chu USD sanga zathum le cheng som chau ani Israel hian sum don pui tha tak tak anei wangin achung nung zok dai ani heng ba ka thian tha en ila thian tha en lo a thei lo na chan chu indo a thlen tak tak chuan thian tha te chang choi le pui na hi apoimo berzinga mi chu ani a Israel hian US hi a thian rin om ber ani a UK le NATO po a tho pui te an ni Arab khovela po Saudi Arabia chu a thian tha ani a India nen po engemaw chen chu anin thiana Iran hian thian tha hanti tur anei lo hle a Russia chu a thian hnai ber ani ti in soita ila asual om lave ole heng te hi an din mun chu ani a tun maya chuan an indau chu alarin om lem lo na a indau ni ala thleng lawang ti po soi thei ani lo Israel le Iran hi lo indau ta tak tak se tu zo nge nia enge irin chan comment section lama ingai dan zalen takin inran soi ve don ania